Uma ungangithinti uthi angithinti obani? Yabo ngoba siqophisana. Yabo ngoba siqophisana. Nginikeza yona mina ngizofuna ngaphandle. Angikho right. So nginomuntu engithandana naye sisithandane nje for isikhathi eside impela. Akasangithinti. Akangithinti ke embedeni mefikile nje uyafika afike enza kwenzayo ahambe futhi akangithinti manje ngiyasola ukuthi kunomuntu okhona noma uyathenga. Okay, so izathu ukuthi ngikubize la indlela owenza ngayo. Ya indlela owenza ngayo nje izinto indlela osungiphethe ngayo ayingithokozisi. Yazi mina ngiyibona ngishintshile ngisakuthanda njengoba kade ngikuthanda. Uyangithanda? Ngiyakuthanda simangani. Wenzwa yini ukuthi ungabusangithinta? Awufethu. Ugcineni nje ukungithinta njengomuntu wakho. Ngibuya emsebenzini ngikhathele ufuna ngenze njani? Njalo wena ukhathele, njalo wena ukhathele. Ugcineni ugcineni nokuchitha sawoti wena ugcineni nokuchitha sawoti. Umbuzo njani loyo mama? Jwayela kabi. Jwayela kabi wena lento yenza ukuthi ungibize ama-TV. Lento yenza ukuthi ungibize ama-TV. Wena uyinja. Uzongibamba. Uthengaphi bafika uphi la uthenga khona? Kodwa imali ngimashilo location manje. Ngicela ngibiza la lo ngijwayela kabi lo. Lo ngijwayela kabi. Muthi akakuneli izini ehlukile. Uchaza ngempela. Angilindlelana. Musungikhomba. Ngibingelele mbukelo lweVumani Film lokhu mavumana alileka umhlabele ngana awusoni madoda lephansi manguzithwaye kakhulu balumbe egcini kodwa kuyasikho lapho silala sikhona siswami uyaphila. Ngiyaphila wena njani? Siyaphila nathi siswami ngixolele ngokuthi sithatha isikhathi sihlangana ngakucacisela nje umbukelo umbingelele uzichaze usho ukuthi yini esibeka la manje kulesikhathi. Okay igama uboni njengoba kade singishilo. So izathu ukuthi ngibhalele la ngibize uhlelo ukuthi angikho right. So nginomuntu engithandana naye sisithandane nje for isikhathi eside impela kangangokuthi saze savumelana ngokuthi sihlale ndawonye uyabo. Unangaphi iminyaka? Kubalekile indoko. Cha phela manje ngibuka ngathi umncane mase ukhuluma ngokuhlala ndawonye. So uyangijaja? Ngikujaji hawo. Asaba uNkulunkulu wathi makhona ongenasona na umkhandeni ngamatshe. Hayi siyalalela sijajana asikho isidingo seminyaka. So ubhuti lo sesithandane naye for isikhathi eside I think it's like 4 years. Uma sithandana naye samuva indawonye ke. So masihlala ndawonye sivumelana sihlale ndawonye ubhuti bengasebenzi kusebenza mina. And benganankinga futhi naloko. Okay sahlala ndawonye ubhuti wathola umsebenzi and bengikhuze ekhaya bengikhuzwa ngalo muntu lo abangani bami bengikhuza ukuthi especially le decision yokuthi nje sihlale ndawonye bengikhuza. Ubhuti wathola umsebenzi ubhuti masithola umsebenzi usiyangishintshela akashintshile lokho ukuthi akenze izinto cha uya provider uyayifaka imali but nje uke washintsha ngalendlela yokuthi akasangithinti. Akangithinti ke embedeni mefikile nje uyafika afike enza kwenzayo ahambe futhi akangithinti manje ngiyasola ukuthi kunomuntu okhona noma uyathenga kuphathi kwalo kodwa futhi ngiyabona ukuthi akwazi ukuthi ngabe umuntu mengabe kuumuntu umuntu wami obviously ngizombona so nje ngiyasola ukuthi ngathi usiyathenga. Ifoni yakho yethini? Angijwayeli ukuyithinta ifoni yakhe angijwayeli. Yini edawuthi ungayithini? Angikusiboni isidingo salokho. Yena uyayithinta yakho? Akakujwayela ukwenza ukuthi nje mhlambe uyi-answer mayikhala noma ubuka isikhathi izinto ezikanjalo. Abandile abafana abandile abenze njalo. Afrika yonke la nikhona senithanda kakhulu noma uphesheya noma bukephi la ukhona senithanda mawubuyele le video nje. My team ngiyacela ukuthi ningisondezele ubhuti inkosi yami asondele siyanithanda kakhulu asasondela nje ubhuti ngoba ucelile ukuthi simlethe la uready ukukhuluma nami mtshele nje ukuthi uzizwa kanjani yini enza la. Obvious benke ngize ngibhalele ishow ngingekho ready. Uyaphila nsizwa? Uyaphila bhuti njani? Kuyaphileka. Hayi ngicongela. Yeah isikamo ubaba bhuti. Inkosi nasi bafu. Uyamazi lo sisi? Ungamazi. Uba usisi wakho? Cha. Intombi yami. Yebo. Hlala ndawonye? Yebo, sihlala ndawonye. Seyisikhathi sishana noma eside? Seyisikhathi eside. Mucabanga yini akubizele yona la? Webhuti angazi. Ngifuna ukudlala ngako. Angazi. Nami ngibangile nje. Sisi, ungakukhuluma ukuthi yini esibeka la njengamanje? Mhlawumbe awusamfuni uyamgabha noma kwenzakalani?
Uyaphila. Uyaphela. Okay, so izathu ukuthi ngikubize la indlela owenza ngayo. Ya, indlela owenza ngayo nje izinto, indlela osungiphethe ngayo ayingithokozisi. Angazi ukuthi kwenzakalani. Ema uqonda ukuthini methi indlela engenza ngayo. Ushintshile kakhulu. Yazi mina ngiyibona ngishintshile ngisakuthanda njengoba kade ngikuthanda. Uyangithanda? Uyakuthanda simangani. Wenziwa yini ukuthi ungabusangithinta? Awufethu. Ugcineni nje ukungithinta njengomuntu wakho. Ngibuye emsebenzini ngikhathele ufuna ngenze njani? Njalo wena ukhathele. Manje kumele ngiyigalele isikhathi ukuthi ngikhathele nini? No, akusho ukuthi ikale isikhathi but wena njalo ukhathele. Udlaphi? Awufethu ngiyadla namagame. Ngeke phela ukhathale njalo ngiya-understand but uma ngabe ukuthi mhlawumbe uzothi sami namhlanje ngikhathele. Uyabo? Mhlawumbe muthi uza usho udla wasesisweni noma ukudla wapi muthi udla. Khuluma ngani kanti la sikhuluma ngani la? Mangibalansisa. Musu kuzenza izinto ufuna ukubalansiswa awazi ukuthi ukhuluma ngani? Mama. Ngibalansisa. Ugcineni nokuchitha sawoti wena ugcineni nokuchitha sawoti. Umbuzo onjani loyo mama? Sungaze ungibizele kuma TV ngenxa ukuthi ungibuza kanjalo. Wehlisa isithunzi sami ngindoda omzulu. Ungibuza kanjani into enjalo? Ngisehlisa la ngiyakubuza umzulu. Bese ngakwazi ukukhuluma kahle lento ekhaya. Sesilana ke manje. Sesilaphi la sesifikile ugcineni bafuna ukuchitha usawoti. Phendula umbuzo. Bafuna umbuzo onjani umbuzo? Ngiyadlulisela mina bafaka kumina obuzayo. Osho senihlangene. Cha, Sihlangana musa kuyenza lento enzayo. Wenzani? Uyayithanda manje lento wena ungawazi la. No, phendula umbuzo. Mama. Ubiza indoda engayaz uzongibizela kuma TV uzongibuza. Ngoba ngiconcerned how. Uthando lwethu. Uyalamba mama. Hawu kakhulu. Uyalamba. Lamba bafo umbuzo njani loyo? Uthi uyalamba. Indaba yonke imibuzo wena uthi umbuzo njani awuphenduli ngani umbuzo? Umtshela ukuthi ulamba ngoba mhlawumbe uyitshe ukuthi ulamba ngoba uyathenga. Uyazi ngithi ngiyasho bafo ngiyasebenza kade ngasebenza kusebenza yena waphelela umsebenzi sihleli kumnandi sengiyasebenza ke manje ngimthengela igrosa ngiyamgqokisa lo muntu uyayicontrol impilo yami buka siqhokisa sengiyacontrola manje uyena othanda ukuthi ngigqoke ngokufana uyena bafo uyena ngisho nasendlini okay wena ukuthi angithandi but asizla ngathi impilo yami uyayicontrola njengamanje awukazi ukukhuluma kodwa lokho right bafo kodwa manje ngathi sekuyashintsha kuyashintsha kusafana njengaqala wenza umsebenzi umuntu imali kushintshwa yini emabhuti wami ngiyaqoqa kushintshwa yini buka mama akusafani njengaqala akusafani ubuthuleleni pho indaba kuze kusukume mina kube mina ngisukuma ngingabhala la kule show wena uzokhuluma kodwa uzonesikhathi ukuthi ngikhuluma oqala ungibizile la kumele ngizokhuluma nami amadoda ukuthi ngiyakunika noma nginikini asikwazi lento ukuyikhuluma kahle endlini sesilana ke phela alright yini oyifunayo kumina ke yini oyifunayo kumina yonke into ngiyakwenzela wena imali yonke into ugqoke mina wondliwe yimina unjenje imina ninazo izingane bafa cha sinazo bhuti awucabanga ukuthi mhlawumbe uzogcina seshawa abangani bakho unabo abangani awukazi umbuka umngani wakhe ugcina usudlalisa amehlo bengakaze kwenzeke lokho ngeke kwenzeke futhi lokho awunasiqiniseko salokho uqonda ukuthi ngalokho ungamdophi phela bafa bazomdopha usho bani sengimdopha wena uyakhala nje bafo ulalela into ekhulu intombazana okay wena bafuthinike wena alale yabani mama sakhuluma amadoda njengamanje sakhuluma amadoda ilanto le bhuti nasendlini mengikhuluma ubhizi yena uyakhuluma ufuna kugcina yena ngibeka istini yena ubeka ilokhu istini ngibeka istini yena ubeka udaka ngikhathele lento yakho leyo ufuna ukubizela amadoda engawazi buka uphakamise nje umoya mokhuluma nami ngeke ngawuphakamisi mama ngeke ngawuphakamisi udinwa yini sholoni ningibizele uthi umama ulambile ngaphansi ulambe ngaphansi kuphela ngithi obvious phela esiswini ngisutha ngithi ayifaka imali yokho uthi ulambile bafo and uthi utheni uthe mangakusuthisa uzosuthiswa abanye obvious phela keje mama awale nto nganginikeza yonke mina ngihambe ngiyoyifuna ngaphandle ngephambi mama ngibuye endlini ngikhathele sekuphindanga njalo wena ukhathele yena efuna kumina mfethu ngitshela ufuna umoya wami ngifuna wena wonke kumela yekumsebenzi hayi bakuphelela uthi ubuya khathele ngiyabonga bhuti ngiyabonga angisho ukuthi awuyomsebenzi kade ngasebenza bekumnanda ngithi manje ngoba sengasebenza sunenkinga subona ngathi ukhona ngambi ayikho ke nje lento echazayo yabo leyo uthi usola ngathi uqomile wena bafo wena khona la udla khona usungicabangela leyo nto leyo mfethu ngiyazi ukuthi ikhona vele wena ngikulela wena sengiyagula futhi manje sengiyagula futhi ngithola kabi wena ngafike ngikwenzele zonke lezi zinto lezi kodwa uthi uzona ngikuchithela nobani unayiphufela nto uyadla wena ngaphandle khona la udla khona wena ungehlisa isithunzi ungibiza kuma TV isithunzi sani vele usehlisa wena umzulu mina angiyenzi lento leyo
angiyenzi lento aboleka amadoda omzulu vele yewena musungibamba ayimkhombi nje ngomuntu awukhulume nalo muntu angithi yena uyena ozile la imababa indaba futhi kuba wena ophamisa umoya ngoba phela mina bekudinwe mina la wena uciwa yini uthulambile bafo yini ozoyenza kuzomsuthisa ingoba uyazi ukuthi wenzani ayikho into engayenza mina lo ngiyamprofite ngayo yonke into ngimeza yonke into lo ngeke ngize ngibize labantu laba ngiqaphe kanje ekhanda ngibe ngazi ukuthi ngiright uqaphela mina ekhanda uqaphela mina ekhanda kanjalo angisho kanjalo ukhuluma nami kanjalo sekukwena ukhuluma nami kanjalo bafo bafo musungibamba usucela ukuthi umsuthise bafo uzoyenzani ukuze umsuthise webafo kuningi ngikwenza ngindoda nawe indoda angithi yazazi indlela zakho njengamadoda yazazi indlela zethu angithi nami ngindoda ke kumele ngibuye emsebenzini ngenzeni ngifuzela kade ngiqulana nezitini lapha ngenze njani bhuti usebenza nokusebenza ngokukhandizela ya bafo manje kumele ngenze njani ngibuye ngikhathele ngiyindoda ufuna ukudla lo muntu kumele ngimondle ngimgqokise hambe nabangani bakho wena ukhathele njalo ukhathele wena wait sangikhumbuza wena usaqala ukusebenza ubuwenza kahle yonke into wena right ubuwenza kahle ubungabuyi no akuyona inkinga ukusebenza ubungakhali ngokuthi ukhathele like every day ishintshe manje last year ubusebenza unyaka wonke ubunginikeza futhi isikhathi sami and then manje yini esishintshe yini esiyenza ukuthi unganginikeza isikhathi sami yini esiyenza ukuthi uhlezi ukuthi ukhathele uma ungangithinti uthi angithinti obani yabo ngoba siqophisana yabo ngoba siqophisana unganikeza yona mina ngizongifuna ngaphandle ukhuluma nami kanje indoda mina indaba ungangilindi ngikhuluma ngiqeda ungilindi ngani ngikhuluma ngihloniphe ngindoda usukhathele kakhulu bafuma uphuma emsebenzini angithi ngisuke ngikhathele bhuti ingakho ungakhona ukumnelisa umama angisho kanjalo ngisuke ngikhathele iyona phela ireason yakho leyo shothi okay yini ke why wena uponta into engikhulumayo yini ke ozoyenza bafu ukuze umnelise umama ukuthi ngikhulume naye isihambise endlini ayongibizela amathini mina ngifuna ukukhuluma ngifuna into ecijile ngifuna ukukhuluma anginezi into ecijile alright ukuthi ngikhuluma iqiniso ngoba ngathi uyalifuna iqiniso ngikhathele wena sengihlale nawe for 4 years 4 years zonke awunganelisi ngenze njani ngikhethile ukuthi ngihambe ngiyothenga amantombazane jwayela kabi wena lento yenza ukuthi ngibize ama TV lento yenza ukuthi ngibize ama TV uyinja uthenga phi bafika ukule uthenga khona kodwa imali ngimele ngisho location manje ngicela ngibiza la lo ngijwayela kabi lo ngijwayela kabi muthi akakunelisi yini ehlukile uchaza ngempela angilelana musungikhomba ngithanda isithunzi samphansi yabo sengikhuluma lezi zinto wrong sekumele ngiphuma ephepheni manje ukuthi ngidayi ngihamba ngothengisa qhubeka usho lento lo ushoyo yewena alungijwayele wena ngiyakondla wena ngiyakugqokisa ngwenzela yonke into ngibonga wakho ungasebenzi buwondluba ubondliwe ubani ungasebenzi indaba ngoba sekonza wena indaba sekonza wena manje kumele manje ube nezimpiko manje uphakela akusho ukuthi mina shabaza bakuzohlala nami bese kusebenza wena akusho ukuthi shabaza akuwena yini wathi ngiya kumsebenzi mina uzokunakekela akusebenzi hlangana block bese ngiyabuza phela manje usana nako umsebenzini usana ukwenza ngekisa umsebenzi wathi nguya kumsebenzi mina ngafuni mama lakhe mhlawumbe yokubuza yena uzokunakekela awucanga ukuthi unesikhwele kakhulu ngoba uhlala endlini isikhwele sakhe anginkinga mina nokuhlala endlini because vele uyangiprovide uyangenzela into engidinga phela ngifuna into ecijile unginikeze yona nje ngithathe nje ngenze njani mina angizwa nhlobo bafu yini bafu uzuyidlulise kungamela ucule yini webafo angazi kwenzakalani lapha imove angazi kwenzakalani uhlala ngipha sonke lesikhathi kumele ngibekezele phela intomba yali ubekezelela into etheni ubekezelela into ebhekephi yini bafu ungamali unokuthi udlala ngayo lokho umgcini ungamali ungayala intombazane yona bafo intombazane yaliwa muyindoda straight uyitshela ukuthi hayi ubungangangala ngisho nalo ubungavela uhambe kangazi unyamalale noma wenzayo lo wenzani ngathi akusime lo ngcolile na ungcolile wena ungazenza msulwa la ngoba usungibise ngama TV ucaba ukuthi ungcolile nawe iqiniselani ungayenza into ngami ingawe lento le ingawe mina ngenza ngihlala la ngihlala imini yonke ngize ngikeyisa umsebenzi isho ukuthi ngangikisela umsebenzi ngicela ukuthi awufuni ngisebenze awufuni ngifune namanga uqhamela namanga emsebenzini wakho ebafo lo muntu lo ungena 5 abuye ngo4 endlini
ezinye insuku akabuyi ngo4 uphuma ubuya ngabo8 transport public transport akwazi umfonela umtshela ukuthi traffic ebusuku uyasebenza noma asebenza hawu nayimhlola asebenza kodwa sesikhathi ahamba nabangani bakhe lo uyaphuza yini ungacomplain ngani amazi mhlambe seyaphuza uyaphuza yini mama uyaphuza heyibo uyaphuza mama yena indaba engangazi uyaphuza na usamthanda uyaphuza yini uphuza imali yami uphuza imali kusho bathi uphuza imali yakho uphuza imali yami uthatha imali hawu kusho bathi uphuza imali yakho bafu useyawusamthanda usamuzwa ngithi angisho ukuthi ngisamthanda ngisamuzwa usho lokho phela manje nenzani ke kuzomuzwa abongoba ungasangizwa ke khona abangizwayo ke ngikutsheleke ngizwanga khona abangizwayo ke ngizwanga ntetele wena manje ntetele sekuyashisa manje sekubuhlungu ngizosukela asilwe intombi yakho yazwela yini sekubuhlungu qiniso la udinga yini ngibona ngithi ngidume ngiyakondla wena ngiyaqokisa wena ukhetha ngophuza utshala lapha abafana angiphuzi imali yakho kusala angiphuzi imali yakho ntetele wena ntetele angiphuzi imali yakho ntetele uzobamba lamabhanzi akho futhi ntetele wena webafu uthi khona abamzwayo umzwila ngithi ngiyamuzwa ingakho ujuluka kanje bafu nawe uthe uyaqonza noma ungaconsa bafu uzozuka uwome bafu kodwa uthe khona abamzwayo bafu ntetele kuyashisa ima bafu animbalansisi la ngizongihlaza la asikuhlaza sikhuluma iqiniso namhlanje iqiniso ukuthi wena uyathenga uthe khona abakuzwayo ngithi ngiyathenga ngifuna ngenze njani naye ukhona abamzwayo wena ungenze njani mangase intombi yakho ungasayi 50 amanyalo futhi awukhuluma amadoda la uzongenzani ntetele wena hawu sek nawe ungijwayela nawe ntetele futhi hawu nathi njabo akuliwa uyakushaya yini nasendlini bengazi angishaya aza kushaya angimshaya umuntu wesifazana kodwa ungijwayela kabi lo wena manje cabanga ukwenza njani angilapho angilapho awungitsheli lo angilapho ini way forward manje usakufuna ukuqhubeka naye noma angazi bafusa zokubanjani umuntu uhambe uthenga igebereshi zokubanjani umuntu ongangizwa ngisangizwa wena ulala nobani ayihlangani leyo ngilala namuntu angithi sekutshela nomuthi ngilana egebereshi ngoba wena unganelisi hawu isho ukuthi ulala nobani wena angithi ihlazo lamsana zomenzani abantu bangibona manje ngilala nefemini khuluma iqiniso nathi la balekile ukuthi suka bangibona unganisa usamthanda bafuna niqhubeka but ngisamthanda ngisamthanda manje ufuna ukuyaphi ngoba uthi akasuyiduza wakho uye ngapha ngifuna ungitshela kahle emehlweni usulana nobani nakho ngikutshela nje ngifuna uqonde kanje uzomenzani ngizomenzani unodla yabonga umntwana unodla uzohambe umuntu abantu ezinto engasile la bese ngisuka wena hawu ungihlanisi wena bafu uyabona ukuthi ngoba ulwe nawe wrong yebafu ngoba uhambe uyothenga ni wrong nobabili uba uqalile ukuba wrong cha mina ngiphathi nendawo mina angithatha ubani oqalile ukuba angithatha masayidi mina wena ngibizele la bese ngazi ukukhuluma kahle endlini ngibizele ngingekilunge vele bingekilunge njengoba wenza njena nje manje kukhona abantu kuthiwa bebengekuzwenza khuluma uthi ulala nobani uzwenze njani wena uzomenzani umuntu engala naye uhlushwa yini le kuncenzayo mengabe ngilala naye yazini mfowethu siyenzeni kahle lento yini into kahle la ngitshela mina ngifuna ukwazi ukuthi niyathandana yini uyamthanda bafu ngiphendule lapho aqala asho uthi ulala nobani bafu uyamthanda kuyeke ukuthi ulala nobani uyamthanda yini wena usuthenge kaningi kubantu ongabazi wena wesa ubazi nokubazi wena othenga kubona kodwa uthi ngajuluka manje juluka uzozoma mfowethu uzokoma khuleka relax yekuzubulawa ujuluka asilungiseni kahle lento windoda yomzulu yes ngindoda yomzulu asilungiseni kahle lento nami ngisamthanda umama samthanda yebo ngisamthanda kodwa umuzwa mabafu senze njani ukuze umuzwa akangishiyela abangizwayo sakhuluma la akangishiyela abangizwayo angishiyela abangizwayo thina sangizwa angishiyela abangizwayo ngiyakondla wena ngithi so wena nami ngikondlile nami alright bafu asibalance sikhuluma amadoda la thula wena sikhuluma amadoda la intombi yakho masifike kuwena isho lento le ayishoyo ungareact kanjani wena ungareact kanjani uyondla for 4 years ngajuluka bafu ngoba ujuluka ku right ngenza into right njengamanje songangikhuza tshele ibhansela kusuke leduze kwami ulungijwayela amasimo bafu kubhlungu yini ngabadla yena wena imake wait uzo njani lo umbuzo something umbuzo njani cela ubuza umbuzo njani umsayid laba nganti la mina ngilapha nendawo ngifuna nibe right ngababili thola nawe xokubuza umbuzo ubuza umbuzo wami umbuzo nami ngibuzile umbuzo uphendule phela umancane ngithi mina manje njengoba wena
ucomplaina ukuthi mina ngiyadliwa ulindele ukuthi angithi wena uthi ngiyabanda mina awungizwa mina ngithi ulindele ukuthi njengoba wena ungibalekele sesokuthi mina ngiyabanda ngithi awungizwa ulindele ukuthi ngihlale ke mina ngenkathi wena ubaleka uhambe uyocophoza lapha egeberation zakho ngihlale mina ke ngeze njani ukuthi kumele ngikwenze ngizosangana mfana okay ngizosangana bafo lento asiyenzi belula usafuna yini ukuqhubeka nawe uyamthanda yini ufuna ngithini bhuti suka yawona suka uyamthanda mfowethu ubhuti ngamthanda sisi uyamthanda bengeke ngize la kube bengamthanda okay asiyenzini kahle ke lento mfethu ngicane nekuxabana ngicane nekuxabana uyabaxabanisa okay ngiyaxolisa ukuthi yabo manje into esiyenzile ngiyenzeni mina uyayibona into oyenzile akaze ngihamba ngiyothenga mina ngithengi mina bafu ungenaphi ukuthi ngiyathenga usubhekana zakho nje isigame yakho bafu uhlule ukujuluka embhedeni uzojuluka lana ngiyabonga bafu mina musu kuhlanganisa into engekho bafu ngizohlala useyamthanda ngithi bhuti umtetele ngeke ngiphinte yodwa okay asiyenzeni kahle lento siyenzeni kahle ngizosaka kubambe futhi kushuthi abanjoba yena lo ngicela nilungise izinto buka akho izinto zalunga la ngicela ukuthi nilungise izinto ayiniyathandana ngiyacela ukuthi nilungise mfowethu yazi mfowethu ima mfowethu yazi ukuthi wena nabangani khona abantu abakwaziyo abayifisayo le ntombi yakho yazi lokho ngiyakwazi lokho bhuti uyazi ukuthi indoda yakho khona abayifisayo uyakwazi lokho angithi angishongo mina angishongo ukuthi unendaba mina ngithe uyakwazi lokho angithi yabona uthe uyamthanda manje ngicela nilungise izinto zenu mfethu phendula umbuzo wona usangithanda hawu ngiyakuthanda obvious bengeke ngize ngicela nilungise izinto ke mfethu ngicela niye kulaka mfethu lento bafo bizolunga ungekho wena sisendlini kodwa nakho ke ngikhona manje silana phela ngeke libe manje uyele emuva silahla asiyenze ukusiyenza ibe yinde lento ngicela ukuthi nilungise izinto zenu ngiyacika lento le yangicika yela ukucikeka baba langa liyashisa ngijulukile nje kamanje la ngapha uyothenga bafu bujuluka yabona bafo wena ukukhuluma lento le angisedlulile kuyona asilungise bafu yini wena uthatha umuntu wakho bafu nihlale kanye nilungise izinto awuyanyanyisa shame uyanyanyisa bafu bazomudla umuntu wakho mungalungisa izinto naye ngifuna ngitshela ukuthi udloba nje uzomenzani masimazi uzomenzani bafu yekele ukudliwa vele yeka ibalekile uzomenzani ayibalekile kuwena mfethu noma ungamazi ayibalekile kuwena lalela mfowami noma ungamazi ngeke uzwenzise kwakhe ayibona le nto le uyamuzwa bhuti uyamuzwa uthini uthe ungazobe ibhokolo la bamdlile unkosikazi wakho bafu bamdlile ngekushintsha yawena wena ungijwele kabi mina wena ungijwele kabi into ongayisho bafu uthengile bafu nawe kuhamba uthenga nje bafu shela ngisakhuluma nje la mina ungizwa mina ngiyabanda ngithi mina ngithi ngiyabanda mina indaba wena wensizwa nje njengami uyazazi bese kuba inkinga ngazini mina uyazazi indlela lezi hayi ungangifaki mina ngihambe le ndlela ngakufaki angihambe lezi ungenile la angithi ungenile uzolungisa la manje ngikhona ulungisani angithi uyadlibhisa la zwanani nomuntu wakho uyajabula ngoba esho lento le uyajabula angijabuli angithi hayi lo wena ha yabona tshala into akusuwe lapha ngiyazi ukuthi ngichazwa yini chaza ukuthi into omuyenza kumnandi usayenza wena mase sibuya ngawe sekubuhlungu usiyashiselwa manje hlanya mofuna hlanya habe bafu thatha lo hamba umuntu bethu ngaphela nje abafana hawu manje bule uyayihlanyisa lapha uyayihlanyisa bo face manje nawe lokhu ukhuluma kakhulu yini hayibo ngithuleleni awusafuni ngithuleleni usamthanda kodwa hayibo manje mofika endlini ngixabana pho angiyilapho Ngikumele ayenze nje usangilethele impahla zami ekhaya kuphela. Suyakini manje. Suyakini. How obvious futhi ngekhaya nawe ke kodwa hayibo ngizomenzani lona mina. Hayibo angeke nawe. Okay ababukeli mabathi bakufuna. Hayi bangifuna nani? Hayi angisho ukuthi ngisingle bathi ngisingle. Angikho single aningeke. Oh kumbhanqa lo wakubhuti. Angikaze ngikusho lokho. Uyathandaza? Thandaze. Ngahlala kanjani ngathandaza? Uthandaze kuzulu. Uthandazela ukuthini? Ukuthi izinto zakho zenzeke. Kube right. Hayi cha na uyakhuluma ke bo. Ngiyaxolisa. Hayi uyakhuluma ke bo nawe. Ukuthi nibe right ngiyanikhuluma nobabili yabona. Hawu nemhlola yami. Africa yonke ngiyabona ukuthi kunjani kuphi. Amen.
Uzoba right yes. Hayi ukahle kancane. Vele ngizoba right. Sisakumina uhambe ethenga. Ngitheni mina ngitheni inkinga nawe manje usulana ku usulo ukhuluma indaba ongahlangene nazo. Hayi. Ubungifayela ngosiqaleni. Hayi angisho ukuthi ikhuluma indaba ongahlangene nazo. Okay. Yehlisa umoya yes. Ngiya understand no South Africa yonke sanithanda niyasho.